unenge yomba gene ya yembe ipo shachumba vesi ase gomna wase ma ovesi wasi George mpaba hele totowe aye liba yasiti kanyi vesiva aondu simba yomba nene kum shachu wihira vizuaga ahe yi shabesi kitalu Nigeria ikunya yi shabesi kitalu Nigeria yomba mavelu chianse mama chianse ga to wasito ti we huru we chivi ba chivi ni malu tuana mira wonu na evelu noguyo ichivi na jihana joyantif aonu yo shimana shavesi do we washimo ti do shavesi badiako usiton ne kadiako une timetimsi une pile pise oruna luki chime baka satan ashie bishi kade tu mayo pume nyinya shatwene be pere koru yo no yo etim na ha etibu nyione etim banane na have hingi kwa beba hingi kwa wewe Nigeria iti na hato bio tito ti ka tire zengu ka wene shayaga nane o tim na nalu president of Nigeria ye yo ngwaga ne ye satan ngwaga ne ye ne badento ne ye yo do wese yo mba kasi se ne do wese yo mba gbeje bomba kasi na yawe venya se ton kwa wasisi na onu vene mi do wese ne ye Yoruba ma do wese yo chiase itiambi Biafra la ya ifa kumoti ke soja chi ya ifa kumoti ke Nigeria chi ya ifa kumoti ishe no tim he madam ko la ifa kumoti ifa ye one alweli de yo uneva luka di chi igbere tumbu shatu igbeje se puru kwa wasa be ma aye yo ase mbavesi ase ve yorove vekela fakwa nega vekela hensha kwa nega yange babe mbayame tuwale ye pa ve joya kwa la be Yesu yo nabaka wone akuyo shiga shi tato shi ya we pava ayorove sha ihomi kari temato yo ikuma na yongu weva ogena vaga fulani ve vaga pave time yorove hi wanda ne mbasha National Assembly mbasha Senate House of Representatives mbashi House of Assembly ma apama won ma be vani heme dalu tip shagba posu mbu zabira ve shamoyondo amyamashe machine ashimashimi ile kegene ko welu he ba se ne dilu ne yoroenga idilu chibi ye toga idilu liba ye toga idilu bo ye toga Ngishiri mtua ngishiri ndo ishenu intalulu kohoyo ye Nigeria awundene semba jine ndo ikomo mbu higi koga sasiva kaeka temaimo mbagbara ufe yuaye kwa langu hana ka yongu ne yana party 1964 yasi yunandine yolowasi mwana yolowasi songune yolowasi ikwaza bon ketaru Nigeria ifaye yombane ne mbanzuga kaka yolowasi ne yamba nabe ifaye yombanzuga shayanga sa wa madabola ye kasha ayami ne ya ifaye yombanzuga isheno apere kutema ma ovesi Paul no mu yan we kwa fanso so lu secretary government isheno Benue Plateau lu kirikiga une zuabe pere kube so party aneve si fato managing kwa
anuza show ya yo yamti ko weluza ye mihimba gene wala za ye uza show pawe mbati moka tombu mongu o tombu ko nenge onu tombu ewe suwa yorowe ko nenge ombala na so ko mbala mambati ko nenge yo oje tsena gbera. But that's all nigga that he mbala he can say that yorobe ko nigga ko une do it tembe I kiss you jijigi umpa ka jijimu satan kalami mayo wekala nigga pebulu yemenga wenongo yorobe zanza kwala sashe ka choka le taruti ni a inja kwai ikaye ka bragba irandi nyanene iva bozo geneye alwe kwala une soga ya asawa nya kwangu sawanse kwangu aninse ibani aninse ingere tsala ture aene nabesi yesi kenge ki history ga yo mabe fa history be ga yo bi fa pebulu yamenga yo mabe kenge ki nyame ga yo nyame tuwa kwa fanga Choyam Tiv. Kwafa mfe wisdom. Ah, hemba came to. Ah, hemba kambi numu kambi utia. Alwelu tuwa kwafa yo. Kwafa ka no umhiru yojime. Kwafa ka no umzo. Kwafa ka no utuwame wenda. Bekele owe yelala. Akele nala. Nitu waima musha chupe. Mbashonke. Kabe suwai mo wito bobo bobo kwa ka rivo pepe baba shonke kabe suwai mo wito eni nabe tonti selu fa to suwai mo nenge again potentials by your magani meluami hanesive shatu hingi yuwasi yasa yoro wasiga kanyi lu yangi se usi ile yoro asi jume alwesi keni shane na seba bahire nga hala to ki since wai mongo alwe to keni mo kae one dengi wede si ye na ha kanyi lu yangi tibi kaya manimpa mayo keni nemi shama moje selfishness Mr. Seth mmerim seme pochi chikine akpekiti kiti Yesu Kristo mmerim seme aondu tele zuwa olu wase aondu tele zuwa tolo wase